сапраўды, то мы маем справу не з аб'ектам, не з рэччю, а з тыпам. І агульныя тыпы ці агульныя рысы тыпаў – это нармальны падыход да такіх рэчаў. І калі ўжо казаць пра канструктывізм нацыі, то нацыя або паўстае з пэўнай суб'ектнасці сацыяльнай групы, напрыклад, арыстакратыі, і тады можа быць імперская нейкая рэч, калі падаўляюцца іншыя этнічныя праявы, мовы і так далей, як французы знішчылі ўсе этнічныя асаблівасці і пераўтварылі ўсіх французаў. Ну, а пытанне это самае. Давайте ўжо разважаць, калі мы разважаем пра нацыяналізм, то разважаць корректно, методологично. Дякую, господар Владимир. Так, калі ласка. Чакайте, спачатку вы маеце права першага голасу. Хорошо. Ці жаданне адрэагаваць на рэпліку? Ёсць, але методологи меня заўсёды ў ступор уводзяць. Я не могу разобраться, чего они увогуле хочуць. Да? А вот, я просто скористаюсь тем, что хочу сказать, что на початку треба было сказать. Я у свой час у литературы досить активно европейский национализм делился на этно и громадянский. И громадянский. Еще чему-то называлось громадянский, называлось французской моделью, этнолингвистичной, немецкой. Да. Вот. И это вельми істотный момент, когда мы доберемся до размов по проблеме в Беларуси, реальные проблемы мовы и все остальное. А вот, бо я належу до тех, кто схильный до громадянства. Господар Валентин, может тут зробим пробку поставим, покуль вернемся до этой темы, покуль у нас есть... Нет, я хотел бы зазначить свою позицию. Окей, добре. Где я пешка стою. Добре, дякую. Так, і залі не ведаю, гэта пытанне, калі ласка, пажадана, каб было пытанне. Добре, дякую. Я бы хотел ўсё ж таки ад суразмоўцаў больш канкрэтыкі, так? Таму што вось зараз, кажуць пра нацыяналізм, я так разумею, што не ўсе тут прысутныя таксама разумеюць нешта аднолькавае пад нацыяналізмам, так? Таму, каб вы больш, каб кожны вось паясніў, што ён мае на ўвазе, гэта першае. Ну, я, напрыклад, магу вось нейкі свой тэзіс вылучыць, што нацыяналізм – гэта імкненне нацыі да сваёй суб'ектнасці праз авалоданне, напрыклад, такімі палітычнымі, эканамічнымі і культурнымі інстытутамі. Вось. Ну і вось, як вы лічыце, а па-другое, то есть канструкт нацыі, ён як бы прадугледжвае нейкага канструктара, так? І вось таксама я спадзяюся, што вы трошкі скажаце ўжо пра беларускую нацыю. Ці быў канструкт, ці быў канструктар, то есть бенефіцыар. Таму што я ведаю, што яшчэ, здаецца, ў 60-е гады выходзіла кніжка «Савецкі час. Беларуская нацыя». Ну вось такія пытанні, дзякую. Добре, тут у нас, як Head and Shoulders, два ў адным, так? То бок спачатку я думаю, што варта звярнуцца да першай часткі вашага развароту і у паважаных дыскутантаў запытацца пра іх разуменне нацыяналізму, як агульнага падставовага панятку, а потым, я думаю, што будзе абсалютна лагічна, калі мы перайдзем сапраўды для разбору канкрэтнага беларускага кейсу. Таму, калі ласка, спадарства, нацыяналізм вашымі вачыма. Я ўсё ж такі пачну трошкі лігну спадара Валентина і задам пытанне такое. Ну, вось гэты падзел на грамадзянскі, этнічны, гэта ўсё вельмі добра. Вось узнікае пытанне, а этнічны нацыяналізм можа быць грамадзянскі? Видите, это чисто теоретичная схема, беспречно. У нее есть своя правда. И вельми серьезная правда. Вот з этнолингвістичного, принаймні, як мінімум, тримався соціал-націоналізм, да? От, з
з іншого боку, ну нема тут часу всіх боків штукається, а Жбанков так глядить, що я вже слово скажу і вже боюсь. Річ у тим, звісно, чистих націоналізмів, при всім при тим, хоча за все не існує, окрім тоталітарних, звич тоталітарних держав, як в епоху фашизму. Скажем так, у французов головне, що ти належиш до Франції, а во що віриш, які ідеї, все остальне, це нікого не цікавить. Разом з тим, французька мова домінує при всім при тим, да? І Володя от згадував, кольки посохраняли. Слушай, ну кольки, я, по-моему, 40 секунд. Не, я не про то. Я хочу, чтобы вы отказали на питання нашего коллеги. Наконт вашего разумения национализму, это органично виникає з того, що ви зараз кажете. Так, может трошки без этого повторить больше. Потому что я как раз не ведаю, за что зачепиться. Я хочу... что такое национализм? Хоче, як Бенедикт Андерсон. Пришла эпоха национализмов, да, про які ніхто не ведав, ну, там, 18-19 століття. Усі почали шукати собі націю, кожен по-розному, про різні способи і так далі. І яны, скажімо, наш белорусский национализм цілком проілюстрованы з націоналізмом наших ближайших сусідів, українського, польського, чеського, Пане Валентин, пробачте, я вибачаюся вельми, просто агульне питання. Розуміння порядку націоналізму. Про национализм я Просто сказал, что пришла эпоха национализма. Почему пришла? Потому что старые форматы политичные, монархии, там, диктатурные, ну, династичные и так далее, почали не совпадать с развитием громадства в культуре, особливо техники и гандлю и бизнесу. Уласно кажучи, как бизнесу не было, да, и гандлю не было, так нации и национализму не было. Тому це теоретичний концепт, який мусить Да, в накерувати націю основе на национализма самовизначення. лежат это самое интересы, скажем так, вот, позничтожали аристократию, да? Далее треба было жить, кто пришел до влады? Пришла буржуазия, пришли гандлярі и так далее. А им страшенно істотно было себе замалцевать, додать вагу и так далее. И так з'явився європейський націоналізм, а потім і стаття по этой модели. Добре, дякую. І зараз отказ на те саме питання, господар Павло. До речи, я уже сказал, что такое национализм. Что национализм это не идеология, а это сукупность почуттів, сентиментов, риторики, зв'язаная с приналежностью до нации. Вось миновито так. Это почуття, скажем так, лояльности до национальной державы. Это почуття отказности перед национальной державой супольностью, які, ну, скажем, у період острых кризисов, скажем так, інтереси особи, ну, безумовно, повинні бути підпорядковані інтересам ось гэтага адзінага суцэльнага цэлага, што ёсць нацыя. Ну і другое пытанне адносна канструктораў. Ну, я спадзяюся, не трэба тут называць імёны, але усе нацыі ва ўсходняй Европе канструявалі інтэлектуалы, і беларусы ў гэтым адносінах абсолютно не выключение. Добре, і у мене питання. Ось те, що ви зараз сказали, надзвичайно цікаво, атрибується, що нації у нашому варіанті це такий конструкт, який виробляє меншість. Так? Ну, інтелектуальна меншість. Безумовно, так. Коли так. Типа, што гэтай меншасці рабіць з большасцю, якая не з'яўляецца канструктарам вось гэтага канцэпту і вельмі цьмяна выяўляе ввогуле ягонае існаванне.
Ведаеце, каб не было абстракцыі, я просто прыведу канкрэтны прыклад, як фармавалася эстонская нацыя, ну, якая часта вось і сёння мы прыводзім эстонцаў і Эстонію якасці самай паспяховай дзяржавы на постсавецкай прасторы. Што у вялікай ступені звязана з тым нацыянальным шляхам, які прайшлі эстонцы. Дык вось, першы момант, у эстонцаў ніколі не было сваёй дзяржавы да 1918 года. Абсолютно нічога падобнага на Великае княства Літоўскае, на штосьці іншае, увогуле не было за што зачепіцца. Яшчэ адзін момант. У пачатку 19 стагоддзя большая частка эстонцаў былі непісьменнымі, і большая частка эстонцаў себя эстонцамі не лічыла. Яны называлі себя маарахвас, што ў перакладзе азначае «людзі гэтай зямлі», інакш тутэйшыя. Як адбывалася станаўленне нацыі? У 30-х годах 19 стагоддзя упершыню эстонскія селяне атрымалі магчымасць вучыцца в універсітэтах. І вось калі я... На якой мове? Што? На якой мове? На нямецкай, зразумела, на нямецкай. Тут ніякіх іншых магчымасцей не было. І калі яны гэты універсітэт скончылі, не гледзячы на тое, Крейцвальд, ён атрымаў медыцынскую адукацыю. І ён пачаў збіраць эстонскі фальклор. Яму гэта было вельмі цікава. І ў выніку з'явілася кніга «Калевіпоях», эстонскі народны эпос, у якім было апісана, як цудоўна жылі эстонцы у тыя шчаслівыя часы, калі над імі не было ні рускіх, ні немцаў, ні датчан, ні шведаў і гэтак далей. Сённяшнія даследчыкі Калевіпоега кажуць, што на самой справе ніякага Калевіпоега у эстонцаў не было. Былі проста асобныя песні, былі асобныя паданні, да якіх Крейцвальд дадал агульных герояў і агульныя сюжэты. Але гэта абсалютна не істотна. Стварыў канцэпт. Выданне Калевіпоега стварыла вобраз, Бенедикт Андерсон, ідэальнай Эстоніі, той Эстоніі, у якой няма іншых. Няма немцаў, якім належыць усё, а ёсць толькі эстонцы, якія жывуць цудоўна. Ну і далей, скажем, пашло наступны крок, з'явіўся эстонскі песенны фестываль, які праводзіцца кожныя 5 гадоў, і гэта такія сімвалы, гэта фізічнае яднанне нацыі. З'явіліся эстонскія школы, ну і самае галоўнае, з'явіліся школы, былі патрэбныя выкладчыкі, раней выкладалі немцы, зараз прыйшлося туда запрашаць эстонцаў. Дзеці гэтых настаўнікаў эстонцаў пераехалі ў гарады, атрымалі універсітэцкую адукацыю, сталі профессорамі, адвакатамі, літаратарамі, і ў 1900 годзе, паглядзіце, Калевіпоег быў выданы ў 1857 годзе. У 1900 годзе выходзіць першы том эстонскай нацыянальнай энцыклапедіі на эстонскай мове. І гэта сведчыць пра тое, што ёсць кола людзей, якія здольныя апісаць усё, што існуе на эстонскай мове, і што самае галоўнае, ёсць кола людзей, якія гатовы за гэта плаціць грошы. Вось так паўставала нацыя. Конструкт, безумоўна, конструкт. Як все просто у вас? Сантименты, лирика, потім фінанси, адукація, раз і нація. Кабла такое. Ну, ўсё слушна прыклада, я штосьці такі і веду, але это вот, знаете, такая калядная казка, просто, сапраўды, з гледзяча беларусаў, да, з нашага шляху. Гэта толькі яшчэ раз сведчыць, што кожны нацыяналізм, тут жывучы побач, да, наколькі розныя. І уже спачатку это больш істотна. Мінулае паседжанне нечакана мы скончылі пытаннем таким рытарычным, ці ёсць у нас зараз беларусаў нацыя. І пачалі згадваць, што першы там хтосьці сказаў, то все пачалі абурацца, ну не абурацца, і я казаў, што ж нацыя ёсць, і я казаў, і я там і публікацыі, і выступы прыгадваў. Але ж і па сёння, вот вы ў кого заўгодна запытаць, ці ёсць нацыя, ну 90% скажуць не, бо мовы няма. А без мовы нацыя немагчымая, да? Не разумею, ви зараз перейшли на позицію Павла?
Нет. Но вы только что заявляли, что вы как бы за громадянский национализм зараз озвучиваете мою тезы. Почекайте, я за, но это не значит, что, скажем, я зараз скажу, что есть реально, а не что я хочу. Давайте. Да? Так вот, уже не однойчі, всюди виступаючи, я кажу, що есть, і есть уже амаль цалком. Ну, я кажу деликатно, что нация больше есть, чем ей нема. И не так идеально, как в эстонцев все, но, як же мова нема, так як нация? Слухайте, я вот за это змагаюся, это мой чин воярский, скажем так, да? Перестать зв'язувати нацию и мову одно. Короче кажучи, мова – это одна проблема, нация – это другая. Наша нация на мове и близко не повстане. Але нация уже есть полновартостная. У нас есть своя... Наша нация будет организовываться праз державу. Уже 21 год она праз державу организовывается. У нас есть своя держава. У нас есть свой парламент. У нас есть свои амбассады. Мы признаны во всей международной организации, куда признают. У нас есть свои межи. У нас есть свои паспорты. У нас есть свои поли, тракторы, троллейбусского. Колеи поезда нема. Да, ну ладно. Больше твоя. У нас есть своя полиция, свое войско. И когда мы выходим супротив улады, наши милициянты хапаются, садят у наши турмы, они в Сибирь кудись гонят. Больше твоя профессия. У нас есть свой диктатор, свой белорусский диктатор, слухайте. И после этого вы еще кажете, что у нас нема нации. Будьте всего, чего вам еще потребно? Вот, хтось це придумав давно, вот, зараз, шановний Лойко не встане і поб'є. Да? Але, ведайте, тому мені зараз дайте договорити, як цілісно було. А потім я ні слова не скажу. Мой любимый поэт Францишек Богушевич у своей предмове «Да, дудки белорусской» написал гениальную фразу. Не покидайте ж мовы нашей, как не умерли. Все хорошо. Тут пришла политика, и особенно уже ближе сучасная, и убили бедным людям белорусским свою уже политичную фразу. Без мовы нема нации. И все настолько поверили. Боже, як? Нема нації, значить, треба мову. Через стагодці треба мову. Нація вже сформувалася, а вони все, без мови нема нації. Да? Слухайте, речь, держава сформує націю, не ведите, что мы себе хотим, думаете, уже сформовала, да? Без нас. Без нас, да? Теперь другая частка с русской, с белорусской мовой, да? Зараз, я скончу і все з мови. Не до того, просто есть зацікавлення. Я розумію, но мне зв'язано жорстко. Давайте, так, давайте. Нічого я не розумію. Ага. Зараз. На території Білорусі, вогулі у білорусів, які переважно 90% розмовляють по-русски, і домінує русская мова, але русская мова – это мова коммуникации. Это штоденная такая, просто лытка снега, скажем такая, да? Ну, привет, Максим, привет. А белорусская мова – это каштовность. Это вы такое решили? Зараз я вам перейду. Стоп, еще одну хвилинку. На белорусской мове написаны все
і зроблене все саме коштовне, що у нас є. Біблія, раз. Статут Великого княжества Литовского, два. Скорее, Симон Будный, гениальный абсолютно, куда больше гениальный со своими белорусскими текстами. Далее, там будет зараз самое головное, але 300 год, может больше, тут я кричится, чего? Белорусское селянство, базовое и основное по сегодня селянство размовляло на белорусской мове. А селянской, на белорусской. Это же не каштовность, это невероятная каштовность. Потом на белорусской мове уже в позднейшие часы повстала вся классика, вся наша литература. Да? А затем невероятно важная речь. Дякуючи русским етнографам професійним, вони визначили дискурс присутності білоруської мови. Да? І сьогоднішнє наше, взгляд БНР, перша наша, така вже сучасна держава, змогла намалювати границі, доказуючи це безпечними аргументами. Політичних сил не було, наукової вели, а політичних не було. А є потім, от Лукашенко, все, це пройшли, да? Дякуючи білоруській мові, ми маємо сучасні границі, да? До яких, в принципі, ніхто всерйоз не чіпляється. Тобто, все, це все, що було зроблено на білоруській мові. І тому ще раз підкреслюю, білоруська мова – це наші коштовності. Русская мова – это мова коммуникации. И не больше. Ну ладно, Алексеевич. Короткая ремарка, это одна из моих самых улюбленных цитат Зеленські Гельнера, який мне казав, що кожній жанчині потрібен муж, пожадана свою ласку. І аналогічним чином у часи модерна кожній культурі потрібна держава, пожадана своя власна. Я трошки продовжу цей тезис Гельнера. І кожній державі потрібна культура, щоб вона могла оправдувати своє існування. І, до речі, межі у нас є не везде. На Усході їх нема. Наша задача – мацевать между на Усході і розбирати на Заході. Дякую. Я вельми вражений вашій тези. Ось. Ну, і вона, як це не дивно, супала з відомішою фразою Беніта Муссоліні, то, що не нація робить державу, а держава робить націю. Ось. Ось тому, як ось, ви лічите, як це ось, менавіта з нашою білоруською речаїсністю. І коли не буде у нас держави, то, напевно, не буде і нації, не буде нічого. Навіть коли мова буде, я вам скажу, так мікрофон. І Яшчэ вось да Павла Всеволодовича так само пытанне. Вось вы казалі, што нацыяналізм ён як бы укараняецца праз вось гэты сентименты, праз фальклор, гераічны эпос, безумоўна. Вось, но а ці можа гэтыя рэчы, вось, напрыклад, фальклор, сентименты і дзяржаўная палітыка, калі абодва ставіць мэтай пабудаваць нацыю, неяк вось супрацьстаяць адно іншаму, так? Таму што у нас, напрыклад, вось у савецкія часы было вельмі шмат сентиментаў, вельмі шмат такіх фальклораў. Кожны пісьменнік пісаў пра родную вёску, пра карову, пра хату, пра бабульку, пра навоз, пра вілы, вось, пра сена. Але савецкая палітыка, яна дыктавала зусім іншае, так? Зараз мы говорили самое, например, есть народный альбом, а есть державная политика, и это так само конфликт. Я з одного боку, безумовно, згодний з господарем Валентином, що держава будує націю. Це безумовно так. Тут ось питання, на якій підставі вона це будує.
І ёсць выдатнейшае даследаванне тое, як будавалася французская нацыя, якімі інструментамі карысталася французская дзяржава для яе пабудовы. Інструменты наступныя. Па-першае, гэта школа. І той гістарычны дыскурс, які ўкладаецца у працэсе выкладання. Гэта першы момант. Другое, гэта нацыянальныя героі і стварэнне месцаў памяці нацыянальных герояў. І трэці момант – гэта агульныя святы. І вось калі мы возьмем сучасную дзяржаўную нацыю, то мы бачым відавочны разрыв паміж той этнічнай культурнай нацыі, якая стваралася ў 19-м, пачатку 20-го стагоддзя, і тым, што мы бачым сёння. І тады у меня такое великое пытанне, наколькі гэтая нібыта нацыя, а на мой погляд, гэта просто сукупнасць насельніцтва, якое жыве на пэўнай адміністратыўнай прасторы, наколькі яны жыццяздольныя. І ў тым ліку, наколькі яна здольная бараніць свае межы. Таму што у нашых умовах нацыянальная мова гэта не просто, ну, скажем, нацыянальнае багацце. Нацыянальная мова гэта сродак дэлімітацыі палітычнай прасторы. І калі гэтага няма, то ўзнікае пытанне. І пытанне гучыць адтуль. Калі вы ўсе размаўляеце па-руску, то навошта вам свая дзяржава? Навошта аўстрыйцам свая дзяржава? А навошта ўвогуле? Больш за 50% нацый, больш за 50% нацый размаўляюць не на аўтахтоннай мове. Пачнем з Амерыкі, вся Лацінская Амерыка з дзесяткамі нацый размаўляе на гішпанскай мове. Ну і гэтак далей. А на англійскай колькі размаўляе нацыя? І таму, калі гаспадар Павел кажа, што без мовы, значит, ну вот так, то уже абы што будзе, а я кажу не. І гэта прыклад, хай, это насупраць тэзы, што ўсходнія еўрапейскія нацыі, это, ну, свае, да? А не еўрапейскія, не амерыканскія. Шановны Дона Кудович, ну, на несчастье мы не ў Лацінскай Амерыкі, мы ва ўсходняй Европе. Тут зусім іншыя законы. Беларускамоўная дыктатура вас бы задаволила? Мяне не, напрыклад. Пытанне, калі ласка. У меня два вопроса. Первый касается... И одразу кажите кому, окей? Первый касается различия восточного и западного национализма. Насколько восточный национализм обусловлен специфическими условиями двух империй, российской и австро-венгерской? Давайте сразу задам. Второй вопрос по поводу мысли вот про Эстонию, которая формировалась каким-то сюжетом, в котором нет иных, няма інших. Насколько для Беларуси вот эта установка няма інших, она актуальна? То есть может ли это быть Беларусь? Ну, тое, што тычыцца імперіі, сюды трэба дадаць яшчэ і Османскую імперію. І ўся праблема была ў тым, што ўсе гэтыя тры імперіі відавочна гублялі здольнасць канкурировать з нацыянальнымі заходнееўрапейскімі дзяржавамі. Вось, каб мець здольнасць быць канкурэнтнымі, трэба было мадэрнізавацца. Каб мадэрнізавацца, трэба было ствараць сістэму масавай адукацыі. Далей вось на ўсіх гэтых прасторах было тое ж самае, што ў Эстоніі. Калі ствараецца масавая школа, яна патрабуе масавага выкладчыка. Вось, а калі з'яўляецца масавы выкладчык, ён прыходзіць з сялянства, і праз генерацыю з гэтых людзей утвараюцца нацыянальныя актывісты, якія лічаць, што мадэрн павінен быць не ў межах імперіі, а ў межах той супольнасці людзей, якія размаўляюць на адной мове. Гэта першае. І другое, даруйце, пра... Што? Нет, вы ведаеце, тут вы не зусім, можа, это самае... Можа, я не зусім дакладна гэта сфармуляваў, а іншыя былі. І эстонскі нацыяналізм, ён менавіта быў і накіраваны супраць іншых. Фантазия, которая формирует национализм,
Просто вы казали Так. про Каліпо, де немає якби знешніх якби. То есть, скажем так, гэта ідэальная тая Эстонія, Утопія. калі іншых не было. І іншыя заўсёды дамінавалі над В эстонцамі. Беларуси возможна такая утопия? Чаму б не? Чаму? Да, господи, колькі заўгодна. Полацкае княства, усе сваі, Мастацтва немагчыма. Да, дык вось, у эстонцаў поспех нацыяналізма шмат у чым быў звязаны з тым, што было абсалютна відавочна, што класавае размежаванне яно праходзіць па тых жа самых межах, што і этнічнае. Таму што было 5% немцаў, у якіх было ўсё, і 90% эстонцаў, у якіх не было нічога. Вось гэта спрацавала. Спадарства, давайте зараз вернемся все ж таки до нашего сюжета, до белорусского, так? И поразмаўляем про то, что у нас зараз есть. Бо я широко кажучи не зразумел. З одного боку у нас нібито є нація, і державна нація будувала, з другого боку гэта нейкая неправильная нація, бо яна якби на мові не розмовляє, і вогуле поводить себе неяк дивновато. Ось. Давайте, може, криху ближей якби наблизимся до розуміння наявної ситуації і поспробуємо її неяк прописати. Бо покуль атрымліваецца тотальная блытаніна. Бачиш, вам не догодишь, шановний. Мне просто цікаво. А ви свою змайструйте на эту самую. Не, просто вы кожен про свое. Конечно, а господарство. так нация такая речь, что Павел Андерсон, внутри 100 наций Беларуси. Але я всерьез и вот про что. От чому я таку репліку, яку чудовну представцю господар Павел казочку колядно розповів, і чудовне питання про інших по присутності. Тобто, казалось, це справді тільки казка, а реальність була значно більш складана, да, за цю схему. Так вот, знаете, по-перше, вот, які б науковці взялись і почали спробувати зрозуміти, чому у українців так, значит, з тих, хто до Сходньої Європи відноситься, у болгарів так, у білорусів так, і з цього зробити виснову наукову, що нам зашкодило, це саме, да? А от, і тому про два моменти з мовою. Мало хто згадує, ми за лишнє шмат соромимося, что у 20-е годы белорусскому, знакомитой белорусизации никто не хотел с белорусом. А сгадайте Купалы, что белорусы хочет человек называться не белорусом, пофиг им, как их называли, это самое. Им потребно было подъем социального статуса. Социальный статус могла дать еще только польская мова и русская мова. Империя. Ну, натурально. Там, где устроили, там, где начальников кадруют. В белорусской мове только ухлев и угной. И шашляку не было. А уже про русскую шанец, а про польскую не было. И когда в 20-е годы объявили о белорусизации, да, вот эти несчастные, но все-таки, кто наименьше хотел белорусизации, это как раз селянство белорусское. Потому что они только посподевались, что можно будет выбиваться у людей про русскую мову. На тебе. Забрали. Один махчимость. Город 57% габраи. Что же, им хотелось белорусизоваться? 30% белорусов. Русских. Да? Давайте все равно до ближайшей. До ближей, до того, что вот одна з штуковин, и кто разобрался с этим, да? Другая простейшая. Ну не разобрались, ну Валентин, все ж ведомо. Так я думаю, что с ней никто не молчит, что белорусы сами не хотели белорусской мовы. Так, на той части. давайте про сьогодні. А жена письменников. Опыт истории. Хорошо. Ну, опыт історії, кажу. Другий момент, які мовчать трошки, хоч і відомі. Усі ведають, що наш президент, ну, скажімо так, продав мову на там, газ, нафту і так далі.
Бяспрэчна. Пробачьте, Слухайте, публицистика такая. Это страшенно серьезно. Это приклад публицистики. Але калісьці мне гаспадар Леонов, былы міністр, сказаў сам насам, ну, мы штосьці пра мадэлі размаўлялі, ён так паглядзел великую паузу, сказал: Валентин, запомните, николи Россия не отдаст вам Беларусь. Ну это в мемуарах большой. Что вы хотите? Я хочу сказать, что один момент, який треба было доследовать, это а чему у нас так, ни с чего. Другие треба ясно усведомлять. Покуль Россия хочет Беларусь, да гэта ніколі паўнавартасную магчымасць наша мова развівацца не атрымае. Нас жыве без мовы збольшага, гэта ясна. Гэта мы пачулі, дзякуй. Толькі, калі ласка, коротко. Я ўвогуле не разумею, што тут адбываецца. Нейкі абсурд. Бо я не бачу апанента, з якім вы спрачаецеся. Вы абмяркоўваеце нейкія дробязі, якія ўсе тут прысутныя ведаюць, увогуле ўся нацыя іх ведае. Высновы з кожнай з дробязі кожны можа рабіць якія заўгодна. Ты заклікаеш да даследаванняў, яны ёсць, чамусьці імі не карыстаюцца. Усё уже мільён раз сказано, все уже пералапачено. Ну колькі можна? Дзе ваши апаненты? Хто гэта адмаўляе беларусам у нацыі? Хто зараз там, наўпрост з'яўляецца тым, з кім вы спрачаецеся? Спрачаецеся па нейкіх дробязях неістотных. Белорусы интересно. Ну, конечно, с белорусами. Не знаю, с кем. А я с вот гэтымі баснапісцамі, да, і філософамі, якія невядома пра што гавораць. Окей. Дамо слово спадару Павлу все ж таки. Зачекайся. Я просто хочу заўважыць увагу на тое, што з аднаго боку, конечно, сёння ситуация з беларускай мовай, она абсолютно уникальная па ўсходнееўрапейскім кантэксце. Бо гэта адзіная дзяржава, у якой мова титульнай нацыі знаходзіцца ў падначаленым становішчы. Іншых такіх прыкладаў няма ва ўсходняй Европе. З іншага боку, шмат якія народы праз гэта праходзілі. Можа, не зусім такім чынам, але ўсё ж такі. Ну, вось я прывяду некалькі прыкладаў. У 1938 годзе у Кішынёве, які тады уваходзіў у частку вельмі такой моцнай нацыяналістычнай дзяржавы Румынія, больш за палову перыёдыкі выходзіла на рускай мове. У 1938 годзе. 20 гадоў яны пражылі ў румынскай дзяржаве. Тым не менш, гэтая тэндэнцыя спынена не была. Іншы прыклад – Чэхія. Чэхі будавалі сваю мову па прынцыпу моўнага пурізму, каб ніякіх запазычанняў не было з нямецкай мовы, нічога не было з лаціны, выключна такая чыстая славянская мова. До Другой сусветнай вайны выкладанне ў Карлавым універсітэце велося на нямецкай мове. Гэта вельмі інерцыйныя, скажем так, працэсы. І апошні прыклад, я пра яго шмат уже пісаў, яшчэ раз нагадаю, Фінляндія. Вельмі падобная сітуацыя на беларускую. Вось былі шведы, аналог нашых палякаў. Вось царская адміністрацыя. І вось селянская фінская маса. У 1863 годзе Александр II робіць фінскую мову і шведскую роўнай. І што? Гэта нічога не дае. Абсалютна. Ствараецца незалежная фінская дзяржава, ўсё роўна шведская мова дамінуе да тых часоў, пакуль прэзідэнтам не становіцца ультранацыяналіст Урха Калева Кеканін, які прымусова уводзіць дзве дзяржаўныя мовы ў сістэму адукацыі. Вось так. Так што не мы першыя, не мы апошнія. Гаспадар Павел, дзякую за гістарычны нараз, але зноў жа буду салідарны з Владимиром. Ну а нам што тут рабіць? Разумееце, што атрымліваецца? Вярнуся я да гэтай тэзы. Сапраўды, у дзяржавы свае візія нацыі. Яна будуе свой праект. Нас да гэтага праекту не дапускае, у нас няма каналу сур'ёзнага моцнага ўплыву на сітуацыю. Зараз мы тут такія разумныя сабраліся, узгадалі і Андерсона, і Калеві Полах, і Бог ведае, што далі. Ну і што з таго?
Той же самый Урхакалева Кекканин начинал свою карьеру в 30-е годы, и он выдавал часопис, назва такая з'являється «Затчаю» – «Финляндия для финнов». И вот так само было вот такое чувание. Это знову архивные данные. Нам что робить? Выдавать часопис Беларусь для белорусов? Ненавидно. Усі ведаєте, чому натурально. Ну, Матвеевич, Зараз. а скажи, коли ласка, Сподар що Валентин. ти ведаєш, як нам можуть зробити? Сподар Валентин, є питання зала, давайте. Питання до Петра Павла. Господар Валентин каже, що держава утворяє націю. Скажіть, будь ласка, наша держава створила націю, чи наша держава є тормозом білоруської нації? Я думаю, что то, что створила сучасная белорусская держава, нации у тым плане, якая она повинна быть во Всходней Европе, не з'является. А что это? Что? Скажите нам, як специалист. Это просто супольность людей, якая живе на административные деньги. И не больше такого. Чекайте, система едукації є, економіка є. Ну, ви зараз доводили, що всі якби риси нації є, а ви кажете, що її нема. Слухайте, можете казати про квазі-націю, можете казати про міту-націю. Ні, ну тут треба ніяк окреслити. Бо ми від вас, як від експерта, чекаємо експертизи. Я ще раз, во Всходней Европе национальная идеология засновывается на национальной культуре. У нас национальная культура існує поособку от державы. Вот и все. А где мы? Даруйте. Чекайте, мікрофончик я вам зараз. Мені доволі здивило позиція Павла, бо його наогул свою націю як нечто узнікше, як нечто узнікше ніоткуль і ніяк. Просто ось так возникло, без ніяких викликів, без ніяких процесів попередничої нації. Больше, у Валентина лепшая позиция в этом плане. Я надо сказать, что фактично экономичные выклики, ну, правда, не совсем экономичные, бо там больше надо разбираться, побудили до народжения нации. Вы же вытримываете, что нацию придумали культуристы для того, как культуристы, без никаких нагодов. Так не бывает. Все бывает от того, что нечто есть, альбо нечего нема. Коли нечего нема, повинны быть процессы, які ведут до того, как что-то было. Разумеете? А у вас отримовується вельми цікава така позиція. І тепер ви кажете, що білоруської нації нема, але я можу певно сказати, що є білоруська нація, вона має свої характеристики, риси, вона не така, як другі, але у цьому нічого дивного немає. І доброго нема. Її можна модернізувати, змінити, але відмовляти її в існуванні просто не максимум, на самом деле. Ну. Я ще раз, я повторю, как это было докладно. Экономичные причины утворения наций во Всходней Европе. Это модернизация империи. Это экономичная причина. Модернизация, выкликая вертикальную социальную мобильность, то есть максимость для селянства стать у будучині для некой части не только селянами. Повстають наставники, потім повстають інтелектуали, які справді конструюють націю. Для чого це робилось? Для чого необхідно було вчити селян підіймати до ніякого уровня, розумієте, виклику у інших, а не там не шукали. А ви шукаєте культурницьке, не культурницьке виклику. Культура – це більш глибинна, вона існує. Я ще раз, конструктори нації бачили епоху модерну не у межах імперії, а у межах груп людей, які належать до одної культури, до одної мови. Так повставав усходньоєвропейський націоналізм. І кончаткова мета любого націоналізму – це створення національної держави, яка, безумовно, повинна бути заснована на національній культурі і мові. Добре, питання ваше, потім Владимир. Ну ось тое, што прагучала, так, атрымаецца, што Беларусь сапраўды
ну, беларуская нацыя не прайшла той шлях, які быў у ўсходняй Еўропе, таму што былі зусім іншыя як бы умовы, так, зусім іншая палітыка, так. І палітычныя мэты, якія ставіліся, так вось, ці варта нам зараз праходзіць, ці не будзе гэта як бы, ну, дагнанне нейкага цягніка. Да таго ж мы ведаем, што калі вось усходнееўрапейскі нацыяналізм, калі ён фарміраваўся, там было і вельмі шмат дрэннага, так, той же радыкалізм, той же Холокост у пэўнай ступені, так, маюць дачыненне. Дык вось як тут нам быць? Ну, таму што, напрыклад, калі адукоўвалі беларусаў у тыя ж 20-30-е гады, там 40-е гады, то гэта былі мэты як бы не Беларусі, ну не толькі Беларусі, не толькі беларускай нацыі, колькі савецкай дзяржавы, савецкай улады. Гэта безумоўна так. Вось. Так вось што нам зараз рабіць з гэтым? Як вы думаеце? Гэта да абоду. Ну, па-першае, трэба... Адкажыце пакуль на пытанне, якое прагучала. Давайте по порядку. Па-першае, чаму мы такія? Чаму не падобныя на тых же самых літоўцаў, эстонцаў, можа, больш падобныя да украінцаў, але ўсё ж такі не такія. Вось праблемы яны ў мадэрне, у недастатковасці мадэрна. Праблема ў тым, што ў тую эпоху, калі паўстаюць нацыянальныя рухі ва ўсходняй Еўропе, гэта 19 стагоддзе, Беларусь была самым дэпрэсіўным, самым адсталым рэгіёнам. Ці варта даганяцца захаду расійскай імперіі. Ці варта нам даганяцца? Конечно, варта, таму што гэта правіла рэгіёну. І калі мы не будзем адпавядаць правілу рэгіёну, узнікне пытанне, навошта ўвогуле існуе вашая дзяржава. Вось такія правілы. Окей, ну пачулі. Трэба волю мець да ўлады і да культуры, да мовы, да ўсяго. І не ўглядацца на тое, што рабілі іншыя. Ведаеце, калі нацыя гэта ўяўная супольнасць, то яшчэ больш уяўныя рэчы гэта заходняя Еўропа, усходняя Еўропа, мадэрн крёбаны, блин. Не бывае ніякага мадэрну. Мужчын, не выражайце. Во. Был прикладно 1789 год. Паўставала французская нация. Пасля французских наполеоновских войнаў паўсталі некаторыя штучныя нацыі кшталту Голландии, сённяшніх Нідерландаў, Бельгии, нават і Швеция часткова. Потым быў пэўны іншы перыяд, 10 там 840-е прыкладна гады, калі паўставала Германія і Італія. І гэта зусім розныя рэчы, зусім розныя нацыяналізмы. Ніякага мадэрну агульнага у этом не было. Потым былі яшчэ пэўныя перыяды, ну, можна іх прапусціць, калі паўставалі трохі іншыя нацыі. Потым быў 1918 год, які цэлай пачкаю паўсталі там нацыі там і так далей. Потым быў яшчэ 1991 год. І ўсе гэтыя сітуацыі розныя, не падобныя адна на адну. А мы карыстаемся нейкімі зусім уяўнымі конструктами кшталту Заходняя Европа, Усходняя Европа, модерн и так далее. Давайте сказать про конкретные ситуации, конкретных наций. И сегодня белорусская нация конкретная, уникальная. И треба вырашать, что нам робить, а не узираться, як там были у эстонцев, там еще у кого-то, нават у украинцев. И это конструктивная праца, а не эрудиция. Ну вы сидушка придбалась. Скажем так, будем вынаходить национальный ровер. Дякую. И не надо ровер. Треба просто робить то, что треба робить. Та самая мова. Тоже не питание, як мову отрадить. Сподарство. Немає ніяких питань, потрібна просто політична воля. Ось і все. Ну, ось бачите, як все у нас просто. Будович же не хочеш політикою займатися? Ні. Не хочеш політикою займатися? Так, Ніхто не хоче Володя. політикою займатися. Володя. А ось розважати і трендіть про це. Спадар Владимир, ну, коли ласка, ну ми всі, у нас всі серце болить за країну, не треба ж так уж хвилюватися, ну, при всій повазі. Ось. Несколько слов, как это самое, протрындеть.
ведаеце, все нацыянальныя рухі, яны большую частку свайго існавання трындзілі. Таму што ўсе нацыянальныя рухі, большую частку свайго існавання, гэта рухі маргіналаў. Володя, подожди, калі ласка, не трэба перакрыкваць. У Мирослава Гроха ёсць цудоўнае даследаванне адносна якія ступені праходзіць кожны нацыянальны рух. Ён падкрэслівае, што толькі на апошняй ступені ён становіцца масавым. Карл Дойч вельмі трапна сказаў, што мова, гісторыя, культура, яна цікавіць толькі летуценнікам. Пакуль яна не стане квітком выйгрышным за здабычу улады, багацця і прэстыжа. А гэта бываюць тыя моманты, калі адбываецца крызіс дзяржаўнай улады. Маленькай дзяржавы, вялікая імперія, гэта не мае значэння. Нацыянальны рух гэта заўсёды такі фон. Яшчэ раз, гэта маргіналы, якія трындзяць. Але прыйдзе час, і гэта спрацуе. І зараз, падарства, мы 1,5 гадзіны ўжо паразмаўляем. Я бы прапанаваў ўсё ж такі фінішыраваць. Так, мне ясна, што мы нацыянальнай ідэі зараз не знойдзем, калі сам галоўнакамандуючы за 25 год яе не здолеў знайсці. Але калі сур'ёзна, справа пытання хацелася б напрыканцы задаць крыху іншае. Мы зараз, дзякуючы рэпліке спадара Павла, выйшлі на вельмі сур'ёзнае пытанне. Сур'ёзна, несур'ёзна нас заклікаў Владзімир урэшце-рэшт вярнуцца да істотнага. І напрыканцы я бы хацеў пачуць меркаванне паважаных дыскутантаў, кожнага з вас, калі ласка, папрашу выказацца, з якой нагоды. Ведаеце, класічнае пытанне, што рабіць? Што нам зараз рабіць? З нашай не той нацыяй, з нашымі шматлікімі нацыяналізмамі, з нашым глобальным бла-бла-бла, што нам зараз рабіць? Калі ласка, спадар Валянцін. Я не ведаю, тем больше, что робить это расейская, какая-то пригожая глупота, наробили да, расейцы, что робить пытались, заробили спочатку революцию, зараз Путина, может в этом выпадку лепше вовремя ничего не робить, сидеть, бла-бла-бла, заниматься. Сапраўды, как бы я ведал, Владимир Мацкевич, просто я его так люблю, что тяжко говорить с Владимиром Владимировичем, не вымолить не могу. Вот пошли в политику, да, и придем до влады, и все будет хорошо. Владимир Владимирович, а что ты делал, что будет хорошо? Я не выпадково нагадывал, что белорусскую мову белорусы не приняли в 20-е годы. Правда, не дали там раскрутиться и так далее, но никто, ни вёска, ни город, никто, ни интеллигенция, малая белорусскомовная. Сколь у тебя такая, что доследовать? Павел так само свои отказы. А я кажу, для меня это дивадзіна вогуле з Беларусі, куди не ткнися, все діло у нас, все не так, як у людей, да? То сколь мы можем быть пэўнымі, што калі прыйдзе некая іншая улада, іншы герой, што беларусы адмовяцца, адмовяцца мацней, чым зараз. Скуль у тебе гарантыя? Так што рабіць? Адкуль я ведаю, што рабіць? Нет, што рабіць, это не для мяне пытанне. Все, не пераходзім у палілог, калі ласачка, давайте все ж таки по порядку. Так. Хотел бы я убачить того, кто ведает, что робить. Как на Владимира Мацкевича. Павел, Крыловская, ваш вариант. Ведаеце, я такую маленькую завагу все ж таки перед тем, як что робить. Я скажу, что все ж таки белорусская нация сегодня есть. Она только вельми маленькая. Да. Я не ведаю колькі беларускамоўных сегодня у Беларуси. И, может быть, их сапраўды не шмат. Есть вельми маленькие нации, тем не меньше вельми паспяховыя. Есть исландцы, их 350 тысяч. Это наш паўднёвы захад взять разом, и вся исландская нация. И что? Дзяржаўны университет мае вышэйшы рейтинг, чем Московский дзяржаўны университет.
Есть еще больш меншыя нацыі, напрыклад, фарэрцы, хвіліну. Іх усяго 53 тысячи. Таксама маюць свой універсітэт з фарэрскай мовай адукацыі. Я пра тое, што сёння ядро нацыі існуе. Яно працуе, яно мае свае культурныя інстытуты, яны маюць сваіх пісьменнікаў, мае сваіх даследчыкаў, мае сістэму адукацыі, хай незавершаную, недасканалую. І трэба далей працаваць у гэтым накірунку. Такім чынам, каб зрабіць беларускую мову, беларускую культуру прывабнаю. Прыйдзе час, калі мова і культура стануць вось тым выйгрышным квітком у барацьбе за ўладу, багацце і прэстыж. І ўсё гэта спрацуе. Ну, нечаканы хэппі-энд. Нечаканы хэппі-энд. Гаспадарства, на гэтым, напэўна, варта паставіць такую аптымістычную кропку з пераходам у клічнік. Вось. З улікам таго, што гэта ўсё ж такі наша не апошняе спатканне, я думаю, што будзе падстава і будзе час, будзе жаданне для ўсіх прысутных працягнуць гэтую размову. На гэтым, паважаныя дыскутанты, дзякую вам вялікі, дзякую вялікі ўсім прысутным. Ну і калі ёсць жаданне, нефармальная камунікацыя вітаецца. Дзякую всім, дзякую.